28. maja 2025. godine kineska svemirska agencija lansirala je misiju Tianwen-2, čiji je cilj posjeta asteroida Kamoa-Leva, gdje će prikupiti uzorke i vratit će ih nazad na Zemlju, nakon čega je u planu posjeta aktivnog asteroida 311P Pan-STARRS tokom misije ukupnog trajanja oko 10 godina. Misija Tianwen-2 je naredni korak kineskog istraživanja dubokog svemira nakon izuzetno uspješne misije Tianwen-1 kada je spušten rover Zhurong na Mars, a cilj Tianwen-2 je da se Kina pridruži Japanu i Sjedinjenim državama kao treća zemlja koja će vratiti uzorak asteroida na Zemlju. Sonda Tianwen-2 ima 11 naučnih instrumenata i za propulziju koristi kombinaciju solarnih panela i ionskih motora, nalik na ranije misije Hayabusa i Osiris-Rex, a cilj je da se vrati oko 100 grama materijala sa asteroida Kamoa-Leva i da u nastavku misije godinu dana istražuje aktivni asteroid 311P Pan-STARRS. Kamoa-Leva je Zemljin bliski asteroid prečnika između 40 i 100 metara i to je najpoznatiji Zemljin kvazi satelit, jer ovaj asteroid ima orbitu oko Sunca, ali se tokom nje uvijek nalazi blizu Zemlje i iz naše perspektive izgleda kao da kruži oko Zemlje. 311P Pan-STARRS nalazi se u pojasu asteroida i ovaj objekat ima prečnik od oko 240 metara, a zanimljiv je zbog toga što ima 7 repova nalik na kometu, ali koji su najvjerovatnije posljedica brze rotacije asteroida koja je nalik na gomilu šuta, zbog čega se materijal izbacuje sa površine. Ukoliko sve prođe po planu, to će biti snažan korak napred za kineski svemirski program i postavit će put za još ambicioznije misije u budućnosti, poput vraćanja uzoraka sa površine Marsa, i sasvim je moguće da će Kina to uspjeti da uradi pre NASA, što bi bilo jako impresivno.